Lishonile Maswati lamahle lishonile nine bengwazi kaMahlokohla Mukelani natike tindzaba takusihlwa lentaba entifunzelwa nguye Lawrence Mathunjwa ngaloke lulwimi leSiswati kuwo kumsakato wakho wetitfombe ichannel yeMaswati singakangeni kuto letigcwele sitawubuka letihamba embili khona ke elangeni lanamuhla. Ucalile ke umkhosi wekuhlakula lapho khona libutfola lacwebetelako lamuhla ke beliphume ke ngato ke tingani kutohlakula yona ke insimu yenkosi echibini. Liphinile ndvunankulu umhlonishwa Thuli Dladla ngekubambisana nenkampani yetahlakalo iNational Disasters Management Edge sewuthule ke tinhlanyelo tembila nemabhontshisi emakhaya ke la setinkundleni letisihlanu latsindzeka ke ngaso ke Sangcotho uphindzeke wabaphanel awake lesigulumba likhaya ke lilinye liphini landvunankulu liphindzeke laphekela lesive ngemali lengangenkhulungwane iyolala ibonene emidlalweni wangelisonto lapho khona kutabe kutholene licembu leMbabane Highlanders kanye nayo ke iMbabane Swallows emidlalweni wayo ke indzebe ye-MTN Premier League. Kwanelo mohle asivele ke singene kuto letigcwele. Elangeni lanamuhla ucalile ke umkhosi wekuhlakula lo mkhosi ke ucaleke ngekuthi ulona ke libutfo lalacwebetelako licaleke ngekuhlakula insimu yenkosi echibini. Libutfo lebelibulala inyoka litseleke nje imizuzwana ensimini echibini labe ligojela insimu njengoba umcumo watse usetulu nemandla umdlandla ubonakala ukuthi emajaha ulambele umsebenzi wekuhlakula kanti ke lokhu kusho kona ukucala kwako ukuhlakula njengoba live libuya kuyo umkhosi wencwala lewuthina sewuphethile bese emajaha aqhubeka nemsebenzi webukhosi lekungiyo ukuhlakula emasimi ebukhosi. Emajaha adumisa umcumo lomkhulu wesibili lelibutfo lelimangalisako lelibonakala likhula njalo njalo nasekunalomkhosi wencwala. Labasemakhaya siyabakhalela mbutho lomkhulu ukuthi bangabuva bunanzi bebujaha babo. Aticaphe nje abantu abakude abaqoqela uthini uhleli lapha ekhaya. Utawuswa wendane ebusheni bakho. Nasibuka libutho kusukela eminyakeni lophelile 2025 2026 hayi likhulile cili libutho lomkhulu umcumo omkhulu enelikhombisa impilo nalo libutho likhombisa emandla umdlongane lomfakile ecili mkhulu kakhulu njengokusibona nje sila ngaphandle abanye bakhonje ukungena ngakhathi ensimini nenzaba ukuthi libutho liningi kakhulu ngwenyama nekunene ekwenda akhombisa kuyithanzi ngwenyama emabutho nekunene akapho 10 minutes hey baningi kakhulu abantu mbuzo ngifuna ukukutshela hayi babi kepha bangakawelo ngalodongandaba bangakamsoza umnyama kulaba luthulu lodongandaba sembelebeleni yekela mbutho hawu kuyamangalisa besabeka insimu asisangeni siphinde sibuye siphinde sijike libutho lingena kanye nje liyembathe kusale kubomvu kuyajabulisa kakhulu amajaha wafakile emandla nangebukhona bawo ngebuningi lokuthokozisa kakhulu ngilokubona labasha nalabancane bakhona lapha njengoba konke kwesintu konke kwemasiko kubanjwa ngileso sive kubanjwa ngemaswati ngakho-ke labancane nabayawuhlanganyela nalabadzala kulolo kwenteka nje la kusho kona ukuthi emasiko akithi aseSwatini asimeme akhonsini. Libutfo liyabonakala ukuthi lihlangene kukhona majaha lasemancane kukhona nalawo lesekakhulile kanjalo nalawo lathatha indvuku embili kito tindvuna inkimba limavuso endzabeni emsakato echannel yeMaswati naDunamis Matimba ensimini yenkosi echibini.
Liphini laNdunankulu Imbonga Thuli Dladla seyinikeleleke emakhaya lasetinkundleni ke letisihlanu ngayo ke inhlanyelo yemabhontshisi kanye ke nayo ke inhlanyelo yembila lawa makhaya ngulawo ke lathinzeka ngaso ke noma ke lashaywa ke ngiso ke sangcotho. Liphini laNdunankulu liphinze ke lanika ke likhaya ngalinye sikulumba ke ukuthi sibalimele ke mahala lelo ke awa. Liphinze ke liphini laNdunankulu laphekela ke sive lebesikhona lapho ngemali lenganga 1000 emalangeni. Liphini laNdunankulu Imbonga Thuli Dladla lomuhla livakashele tindzawo lapho khona abahlasela simo selitolo lesashiya umonakalo emasimini kanti-ke letindzawo tfaya ikhatsi inkundla yasemayiwane, inkundla yasendzingeni, inkundla yasenkhaba lapho khona liphini laNdunankulu lifike latfula kudona tinhlanyelo kanjalo yashiya ke neli-hour ukuthi umlimi yakhona ukubisela khona emasimini. Lethula ke lomnikelo liphini laNdunankulu libonge uhulumende wembuka ukuthi asukumele etulu nabacela ke lusito ukuthi kusetakale lamaswati latsinzekile. Sicela ke mhlonishwa kubonga yena uhulumende wembube egameni emakhosi ukuthi sithi masicocotha ukuthi ehelo sicela ukuthi sifane sijake lomhlaba ngoba naku bashido nabagula litulu ukuthi sitakunase kushaye bomanje. Siyacela ukuthi nifanele sijike lokho leningasijika bona sitokhona kwekuthi sithenge lehlanyelo batokhona sive sengwenyama lesizwe ukuthi kumbe singawelwa lo mthanami lo gijimile wayesitolo afuna tona tinhlanyelo ngapha abantu sebahlanyele singaphuma sitathola noma ngeke sithola isihlahla lehle watithola wathi make wena ngconcotha ufuna imali mina inhlanyelo iyangena njenyalo nangevala lilunga lephalamende lasenkhaba umhlonishwa Hope Shiba libongeke lusito lelichamuka kahulumende lasho ukuthi simo sibi kakhulu endzaweni lapho kutsinzeke khona. Sibonga kakhulu kuhulumende kakhulu ehlangothini le office lakhe umhlonishwa DPM ebakadisaster ukuthi sesivelelwe kulezehlakalo basukumele kwathi nje kwenteke engayitolo esendokwa bakadisaster bahamba basukumela lapho hleke khona umonakalo. Esibonga kakhulu ke basukumele etulu kuma-holiday akhisimusi kusikhathi kusisekwayo. Nalabo labathulekele lusito babonga kakhulu uhulumende wembube ukuthi asukumele etulu, babonga kakhulu emakhosi ukuthi yanakekele sive sawo. Ngimbali wavuso endzabeni emsado echannel yamaswati nalo bekuthi abethe sisenkhaba enkundleni. Kuphothule emaphoyisa langemashumi lamathathu nesikhombisa 37 etifundweni the-Basic Traffic Management course leti tifundvo betibanjelwe khona ke esikolweni semaphoyisa kuMathapha kanti ke tithetheke wona ke noma tona ke tinyanga letintsatfu. Tifike emaphethelweni tifundvo temaphoyisa ngaphansi ke kwe-course ebeyibitwa ngokuthi i-Basic Traffic Management course letifundvo letithethe tinyanga letintsatfu. Betibanjelwe ke noma betifunzelwa khona ke esikolweni semaphoyisa eMathapha Police Academy kanti ke betingenelwe ngemaphoyisa langemashumi lamathathu nesikhombisa 37 lekhona lalishumi nakuthathu 13 bekuboma ke bese kuthi langemashumi lamabili nakune 24 bekungibo ke bobabe Senior Deputy Natcom Shedrack Simelane lebekamele umphathi wemaphoyisa uvetile ke ukuthi tifundvo leti kanjena tilota wona ke emaphoyisa khona ke kuhliphita tigungu tebucala nekuvikela ke tingoti temgwaco ukuthi kundlondlobale kuphepha kwesive. Where you serve to mitigate the scourge of road carnage which rob the country, our brothers and sisters, impacting negatively on our social and economic well-being. Indzaba yetingoti ke indzaba velele siphethekabi. So kusinensayela lenkulu kakhulu
singumbutho wemvube. Angathi ke ukuthi tibangwa yini but asenihambe senifundzile. Ne-analyze nibone lokuthi yini imbambambamba lebangela letingoti letingaka. But nje uyabona ukuthi ukhona mdlalo. Constable Sithembiso Mabuza lebeka ingcenye yayo ke lena cause nayike uvakeliseke kuthokoda ngaloke lwati labalitfolile. We also say acquire the skills to attend to road traffic accidents and measures to prevent them. So we also made aware about in compliance with the United Nations Decade of Action of the Road Safety 2021 to 2030 that we as traffic officers we have a duty to decrease the number of road traffic fatalities by 50%, which is at least 108 fatalities per year. Such knowledge and skills are not just tools for professional growth, but they are also essential in the fight against road traffic accidents. Emaphoyisa eMbobe ayalodwa ke mihla yonke kuze akhona ke kulwa nabo ke bucala. Lawrence Mathunjwa itindzabeni channel eMaswati ngisembabane. Takhamuti tasendzaweni yakalogoba ticela ke sona ke sive kuso ke sive seMaswati nalabo ke labangabasita ekulungiseni ke umgwaqo wabo longekho ke esimeni lesikahle bathi ke lesimo salomgwaqo sesenda ukuthi lusito ke luphude ke kufika kubo kulenzela ukuthi akuhambeki nani kuwo ke lo yamgwaqo. Yize live likhona kuvuna emandi lamaningi kuletimvula letichubekako kodwa nato kukhona lapho tithikabeta khona ikakhulukazi etakhiweni kanye nemigwaqo siveza kalogoba nemaciniselo ngaphansi kwenkundla yasekwaluseni bangilabanye labathikabetekile ehlangothini lwemigwaqo uqoqoba kulendzawo uMnumzane Mshuza Hlophe uthi yona imigwaqo beyingesiyo vele lesesimeni lesikahle kepha ke timvula tifike tadala umonakalo lomkhulu. Uthi bayinkundla solokuba ngconcotha etindzaweni letifanele kude bakhona kusitakala ngalomgwaqo. Njengoba ubona nje nathi tibhaya timota kwambeke sinenkinga timvula tichamuke tasibulala kona vele tisikhanze ungekho kepha ke tifike tona tasetenda vele umonakalo lomkhulu kakhulu akusahambeki kepha ke sitakhamuti besinako lokuthi sitawuhlangana kulamalanga simane sithole lokuba temporary lokungasenta ukuthi simane sichubeke sikhone kuhamba ngoba nyalo sisakhona ukuthi mixe abantu betibhedlela nyalo nje kutavula tikolo bantwana kufuneka baye esikolweni labancane kufuneka ukuthi timoto tobathatha la botabo malume titawungena titseni lapho naleti leti silethela lusito ikakhulukazi bo-ambulance nemaphoyisa anatwa tisakhona kuhamba bo-SEC njengoba belinile nje basakhona kuhamba kusikhanyisela bekucimile sahlala emalanga kude i-service because nabo banetinkinga tokuhamba. UMnumzane Amos Mabuza losakhamuti sakalogoba uthi basive bayacela kude kwetinini tengwenyama ukuthi timane tiphosilishe esivivaneni kulesimo. Mbheke kakhulu angisho nemoto noma uhamba ukusahambeki. Awu besicela nathi Nkosi yami ukuthi Nkosi yami besingasitakala kuphi kanjani etinini tenkosi. Indzawo yakalogoba ihlala abantu labangaphose babedi ngolongwane leti-15 labaphila ngaphasi kwalesimo. Kubika Nondobe Uthabethe tindzabeni channel eMaswati ngina Lawrence Mathunjwa kalogoba. Bikesh Hardware offers a wide range of industry-leading painting material from roller brushes to a variety of durable paints. We have everything you need from high-quality aluminium windows to elephant doors. Bikesh has the best electrical materials such as conduit pipes and house wires. High-quality roofing material like strong timber, heavy tiles, IPR corrugated iron and nails. Visit Bikesh today and get the strongest building materials such as wheelbarrows, mesh wires and reinforcement. We offer the most popular cement. At Bikesh, we have unbeatable prices for irrigation pipes, maize and water tanks. We offer convenient delivery from all our branches across the Kingdom of Eswatini. For more information, contact us at 24371 710.
Buy cash, buy quality, buy it less. The Eswatini Medical Christian University invites applications for admission to the Bachelor Degree in Medicine, Bachelor in Surgery, MBBS degree program. The MBBS program is fully accredited by the Eswatini Higher Education Council and enrolled its first cohort of students in August 2024. The Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery degree is of a 6-year duration. A total of 6 credits are required for the Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery degree program. What you will need for the application process is the application form, recommendation letter, graduation certificate of final school, academic achievement document of final school. The deadline for application is on the 27th of February 2026. Applicants of primary selection through document screening will be subject to interview and examination. Finally selected applicants will be announced through the website and notified by email. Eswatini Medical Christian University. Excellence through education. Angiphinze ngikwemukele ngwanelo muhle kutoke tindzaba tetfu takusihlwa ngako lokukhethekile ngibingelele labo labasanza kuhlanganyela nathi sichubeka natoke tindzaba ngwanelo muhle sitawubuka tona letichamuka kulamanye emave. Mengameli welive lasemelika Donald Trump sobeseke ukhokha live lasemelika etinhlanganweni incumbi letingephansi kwayo kwe-United Nation. Mengameli welive lasemelika sophinzeke waveta ukuthi kuhlasela ke kwesibili kuthi ahlasele live laseVenezuela sokumisile ke kwesikhashana lokulandzela ukuthi lelive ke likhulule tiboshwa lebetiboshelwe yona ke ipolitiki. Mengameli ke welive lasemelika uthi lokhu ke ukwendiswa ukuthi ubona ngazuthi lamandla lamabili sekasebenzisana. Kuchubeke njalo kungaboni ngasolinye khona ke emaveni langesheya kwetilwandle lomunye ukhomba lomunye esweni kanti ke lomunye uvikela lona ke liso lakhe live lasemelika libonakele ke kulive lelingafuni ke kukhuteka khona ke emhlabeni lokulandzela ukuthi libonakele ke liphuma nasetinhlanganweni incumbi letingephansi kwayo ke inhlangano yaka UN lokulandzela ukuthi lo mengameli ithite ke inhlangano ifuna kwathi ke ukuthi kubangelwe yini ukuthi athathe yena ke mengameli welive laseVenezuela. Lo mengameli ke wasubona kuhle ukuthi kungcono ke aphume ke kutoke leti tinhlangano kwesikhashana kuze ke atogwema leyo mibiuto uma ngasasiyo ke ingcenye yato. Loku kulandzela ukuthi live lasemelika latfumela wona ke emasotsha eveni laseVenezuela lapho khona ke bafike bathumba yena ke mengameli welive laseVenezuela Nicolas Maduro bahamba naye ke enkantolo eveni lasemelika ngetinsolo tekuthi uhambisa tona ke tidzakamiva kephana ke lokubeseke kuthusa labanenge ukuthi live ke lasemelika libonakele ke liba neshisekelo kakhulu kuye ke oyili welive laseVenezuela njenge ukuthi likhokheke wona imagama ukuthi ke sengiloke lelitawubuka lomcebo welive laseVenezuela kanti ke kulokunye live lasemelika libonakele ke linetinhloso tekuthatha yona ke Greenland kulandzela ukuthi lo mengameli kuvetile ukuthi tindzaba ke tetimbi noma kuhlasela yona ke iGreenland ngeke ke bativalele ngephandle kanti ke tinhlangano laphume kuto mengameli welive lasemelika kufa ikhathi bona ke bo Department of Economic and Social Affairs, bo UN Economic and Social Council, bo Economic Commission for Latin America, bo Office of the Special Advisor on Africa, bo International Trade Center, bo UN Energy, bo UN Democracy Fund, bo UN Oceans, bo UN Population Funds. Live lasemelika lisayinile ke ukuthi litawuphuma kutotonke ke leti tinhlangano kwesikhashane. Kanti ke mengameli welive lasemelika uphindze wabhala etinkundleni tekuchumana ukuthi ubese ke uyangimisa kuhlasela kwesibili ukuthi ke ahlasele lona ke live laseVenezuela kulandzela ukuthi kubonakele ke batithatha ke tiboshwa tabo leti7 ke lasemelika lokukhombeke kuinfo lokuthi ke lamavela amabili ke sekayasebenzisana. Kanti ke kuto letichamuka kulamanye emave khona ke phesheya live laseRussia kuthe ke itolo kusihlwa lachubeka ke nekuhlasela live lase
Ukraine lapho khona lendeke umonakalo lomukhulu. Sibuya kutoke daseveni lase-Palestine live lase-Israel liphinzeke lahlasela khona-ke eveni lase-Palestine lithumele tona-ke tichumane letibulele-ke bantfu labathathu liphinzeke lavala-ke nekuthi kube betekelo kungenako edolobheni eGaza khona-ke e-Palestine etindzabeni te-Channel Maswati ngingu-Lawrence Mathunjwa titfombe sitihlanganise khona-ke etinkundleni tekuchumana. Kwanelo muhle asibukeke nati temidlalo. Iyolala ibonene emkhathini welicembu lenkunzi emnyama imbabane Highlanders letobe litfolene etulu naloke licembu lemkhondo kaShaka imbabane Swallows emidlalweni we-MTN Premier League sigaba sekucala. Baqeqeshi balamaqembu lamabili bavetile ukuthi ngulona loyo-ke batawuncoba lona mdlalo. Kuye ukuthi makudibene letingozi letimbili tasembabane lokuyimbabane Highlanders kanye nayo kuyimbabane Swallows liveleke lishone emini sekuveleke kunjalo nakuyo-ke lenambela sondvo leti tingozi letimbili setitawuveleke tivane wona-ke emandla kuyo-ke indzebe ye-MTN Premier League kuwo-ke umlende wekucala. Baqeqeshi-ke balamaqembu lamabili sebathembisile ukuthi lona mdlalo-ke bonke-ke bayawufuna. Cha siyalungiselela lana njengalokhu nibona nje sisemkhathini nemkhankaso igame lenkulu lena even ithi ngasi treat with all the respect ladies evako because sidlala ne team lesiyatiko ukuthi ingodi kangakanani. Si happy so far. Sifise nje we are crossing fingers ukuthi angathi kufika ilanga lalomdlalo sibe sesiba register bonke labadlali bethu labachamuke South Africa bebatasiketa a little bit of some age. Siyawadi lo mdlalo ukuthi usho ukuthini ku position yethu idebi ke ide ukuthi inaleyo nje zingalayo. Nabo-ke bokapteni balamaqembu lamabili sebathembise bona-ke balandzeli babo ukuthi batawujabula kuwo-ke lona mdlalo. This weekend is like against Mbabane Swallows. Akusi game le normal kithi njengalama asi-treat the same way lesi-treat ngalama clubs lesidlala nawo. So ngicabanga everyone lokhona la team is motivated. Some of us bathe bacala kudlala imbabane derby, so wonke umuntu ufuna kwakhala igama lakhe lelanga la ngelisonto. So ngicabanga good motivation lengana lechamuka ledzingeka from management. So individually player by player ngicabanga uyadusimela endeni ngeweekend. So ngicabanga amalungiselelo ahamba kahle and we are hoping ukuthi sifole at least maximum points kule game. Le game lena akusiyo game lothi ungathi ukesha ukuthi besidlala kanjani besendani previous lena it's a derby. Lokho kusho ukuthi wonke umuntu utawufuna ukuthi bonakalise esiveni ukuthi ongubani yena. Njalo nathi ndikahle neHighlander bengendi kahle ngabathi kutaba ngumdlalo lomuhle wonke umuntu abatmisela lengakucela nje ukuthi ma fans akabe khona phelele nalo longa-support imbabane Highlanders anga-support imbabane Swallows but abe khona atotibonela lo mdlalo omuhle otabakhona. Umbuto-ke umile uthi ingabe inkunzi itawugwaza yini noma tinyoni titawundizela etulu. Ngingu-Lawrence Mathunjwa ndzabeni te-Channel Maswati embabane. Kwanelo muhle sichubeka nato-ke temidlalo umceceshi welicembu lensingizini Hotspurs uthi-ke yena ukholelwa ukuthi umdlali makafuna-ke kuya-ke kulelinye licembu kakhulukati ngaphandle kwakuleli akukafanele-ke avinjwe kumele-ke avunyelwe kukhona-ke atoba ngumdlali lotobona ukuthi ibhola kulamanye amave idlalwa kanjani.
kulandzela imibiko legcwele khona etinkundleni tekuchumana kanye nengcenye yemaphephandzaba elivela kangwane ukuthi umdlali welicembu leNsingizini Hotspurs kwakhethwala ufuna-ke kuhamba kulo-ke leli cembu ayothola wona-ke madlelo lalihlata ngaphandle-ke kwakuleli. Kuvelile-ke kuwo-ke lena mbiko ukuthi leli cembu alifuni-ke kumkhulula lona mdlali. Lichazile lamaphephandzaba kanye nale mibiko ukuthi bafuna-ke imali lenganga 1 million kuze-ke bakhulule yena-ke lona mdlali. Umceceshi welicembu leNsingizini Hotspurs ubese-ke naye uveta umuvo wakhe kuyo-ke lena ndzaba lapho khona avetile ukuthi yena-ke njengemceceshi akakholelwa ukuthi umdlali-ke kumele-ke umbambe uma-ke afuna-ke kuhamba ayodlala engcenye ikakhulukati makafuna-ke kuphuma kulo leli lalapha-ke eSwatini kulandzela ukuthi lokho ekutamenda ukuthi abe nguye-ke umdlali lomkhulu. Uchubekile-ke wachaza ukuthi kubamba yena-ke umdlali ukuthi-ke adlale-ke lapha-ke eSwatini kuphela. Yebo-ke kutawumenda ukuthi abe nguye-ke umdlali lomkhulu kephana utoba nje ngumdlali lomkhulu lapha eveni kuphela. Wasuthi yena-ke ukholelwa ukuthi badlali-ke mabafuna kuhamba abakhululwe-ke baye kodlala-ke kulawo-ke macembu labafuna-ke kudlala kuwo ikakhulukati langephandle-ke kwakuleli. We don't want to close doors for any player. We are going to take opportunities because the more you keep these players around in this country, they become big-headed and they end up not seeing the potential of playing outside the country. They will go all over the teams and then they will be big stars, but at the end they will be big stars in Swatini. No one will recognize them outside of this country. Kanike yena lokhulumela licembu leNsingizini Hotspurs ekuseni-ke makabutwa ngibo-ke betindlu tetindzaba umsakato wesive lapho khona abutiwe ukuthi ngabe vele umdlali kwakhethwala ukhona yini campaign yelicembu leNsingizini Hotspurs. Uvetile-ke yena lokhulumela leli cembu ukuthi abamati-ke ukuthi ukuphi kwakhe. Kanike leli cembu sikhuluma nje lilungiselela umdlalo walo lapho khona kubheke ukuthi lidlale nelicembu leRangers elangeni lakusasa lokungumdlalo lomkhulu kulo-ke leli cembu kulandzela ukuthi ligatheke kucetha lile kucala khona-ke esicongweni sayo-ke indzebe ye-MTN Premier League etindzabeni te-channel Maswati. Ngingilawrence Mathunjwa ngisembabane. Ngenxa yaso sikhathi titawuguca nine besilo titawuguca nine bengwazi kamahlokohla kephana-ke ngivumele sibukekele bethamba embili elangeni lanamuhla tingakaguci ngalokuphelele. Kutheke elangeni lanamuhla libutho lalacwebetelako lacala wona-ke umkhosi wekuhlakula. Lo muhla leli butho licaleke kuhlakula ensimini yenkosi eChibini. Liphinila ndunankulu umhlonishwa Thuli Dladla ngekubambisana nenkampani yetehlakalo iNational Disaster Management Agency sowethuleke tinhlanyelo tembila nemabhontshisi emakhaya lasetinkundleni letisihlanu lathi kabeteka ngesangcotho. Uphinzeke wabapha li-hour lesigulumba likhaya ngalinye. Liphinila ndunankulu liphinzeke laphekela lesive ngemali lengangenkulungwane. Baceceshi belicembu leMbabane Swallows kanye neMbabane Highlanders bathi yolala ibonene ngelisonto enkundleni yetemidlalo emavuso. Lamacembu lamabili atobeke adlala yona-ke noma wona-ke umdlalo we-MTN Premier League sigaba sekucala. Tiyaguca nine bengosilenhle tiyaguca nine besilo losakuvalelisa kutoke tindzaba takusihlwa nguye Lawrence Mathunjwa. Kubukela lokuhle enhlelweni tiyawulandzela nisale kahle.